Kao što vidite, danas igramo u Minecraft preživljavanje. Vidite, ovdje sam ja dosta radio, kad nisam snimao. Uzeo sam ovdje drveća, kamenja, svašta sam nakupio. Malo sam kuću uredio, dok nisam snimao, evo pogledajte, danas ćemo praviti sprat. Evo vidite kako to za sad izgleda. Idemo samo da se popnemo. Znači, prošli klip, onaj rap od Džale, ste dosta zgotivili, bilo je negdje oko 100 pregleda i 22 lajka i dosta je bilo pozitivnih komentara. Šta je ovo, Bog te video? Šta me zajebaješ, koji ti je? Ne znam se popiti. O, bota bože. A neće ovo mene više. Evo ovako ću. Da počnemo. Ovo će biti ovako za prozora. Trebamo ostaviti ko neku rupu. Evo vidite. Tu će biti ko prozor neki. Tako ćemo svugdje uraditi. Ne znam, bilo ovako ili bi ovo probušio, slomio. Ja mislim da je ovako bolje, a? Čekaj da vidim. Imam neku sekiru. Da vidim kako bi ovako izgledalo. Bolje ovako vas. Ovo je bolje 100%. Drvo mi ovdje ispalo. Sad možemo nastaviti. Ovako. Inače ljudi, danas sam imao dosta da učim. Znate, škola, klasična priča. Evo ovako, čekaj. Ovako, dobro. Pošto sutra imamo test iz njemačkog, morao sam dosta da učim. Pa sam ali sam našao vremena, evo da snimim klip. Ovo mi je negdje 64. klip na kanalu. Pa ovo stalno pravim djesto. 64. klip na kanalu, još malo pa će biti 100 klipova. To će biti veoma dobro. Za 100. klip će biti nešto specijalno, neki specijalni klip, tako nešto. Evo također, imamo 500 subscribera, tačnije 507, ali dok ja snimam ovaj klip, bit će tu negdje 508, 510 po običaju. Tako da, super nam ide. Ovo je ovako kad dođem do 1000 ljudi. Kad dođem do 1000, ima da poludim. Ako Bog da kad dođem do 1000, tak sam došao do 500. Snimam 10 mjeseci na kanalu, 500 subscribera, ali dobro, prvih negdje 5 mjeseci nisam bio aktivan zato što rodim greška. Zato što tad nisam mogu redovno snimati nešto, a bilo je tu nekih šta snimati, imaš 0 subscribera, da se provalio sam. Tako, nego nešto gledam na YouTube, nije da sam ja neka budala, neki retard koji pametuje, ali gledam neki dan koliko ljudi samo snima na YouTube, mislim, nemojte me, ako me shvatite, dobro. Svako bi Boga mi danas snimao, ali ne može svako uspjeti, ne mogu ni ja uspjeti ako ne snimam redovno, ja ne snimam redovno.
priznajem, nisam baš aktivan na YouTube i ne znam da li ću moći uspjeti na YouTube. Nadam se da hoću, jer ja se nekog prozivam. Svako bi Boga mi danas snima, ali rijetki su oni koji mogu da uspiju, to sam htio da kažem. I sad, ali ne može se, ljudi, glavno je, ne može se uspjeti na YouTube ako ne snimate redovno. Evo ja obećajem sad kad bude raspust, tu idu klipovi, možete biti sigurni, bit će klipova svaki dan, evo obećavam vam. To će biti za jedno 15 dana, malo više, možda 17 tačno dana do kraja škole. Onda ćemo klipove svaki dan. I nešto kontam ljudi, ovako, pravit ćemo pitanja i odgovore. Pišite pitanja u komentare za pitanja i odgovore. Tako da u sljedećem klipu idu pitanja i odgovori, to je za ovaj kratki klip. Vidimo se u sljedećem i pišite pitanja u komentare za pitanja i odgovore koje slijede. I bit će još repa, samo da vam kažem, bit će još takvih klipova, pošto dosta ste ga izgotivili. To je bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem, čao, samo da vidim, ostavili me dosta drveta. I samo da vam pokažem za kraj, ovdje sam napravio neku kao malu sobu. Sad ću vam pokazati šta ćemo uraditi u njoj. Ovdje ću napraviti ko neku tajnu sobu, ako ste za, pišite u komentare, pišite pitanja za pitanje i odgovore će biti uskoro, možda za 2 klipa, za 2 dana, otprilike, nisam baš siguran, samo pišite pitanje u komentare pa se vidimo u sljedećem klipu, sljedeći vjerovatno pitanje i odgovori, vidimo se u sljedećem klipu, čao!